Hai, jotono pungkaham tai lamsogo ani o channel o norok jotono. Hai ang phaisok paikha tei kaisa katal topic no tei discuss khaina bagai norni boskango. Hingkai tinini topic ongnai sini je current phase yaka sini tiprasani je current situation. No tei ang kisa kok sanai actually sini situation tamo tabuk amorok discuss khaina thangna field wise bo seng amo discuss khainango. Pheba kaisa video no jotono seng discuss khaimanya. Abon bagai ang tini ani je youth ba siklarokni kisisa situation no tei kok sanai je sini siklarok tabuk tam khai tong tamang bai tong abono tei kok sanai hingkai kwrwngui tong norok ang bai baksa tai khanawi tongdi kuno jagao chairok sajak hingkai norok comment khai di correction khairwano ang okay hingke phaidi chenglai sene hingke chini tiprasarokni situation hingke belai kheno hamya actually chong tam phwrwngjak nogo kaham tongdi kaham chadi kaham khaidi phwrwngjago but chong jephuru sini society o ongkhor chong tam nuk khoroksa borok tei khoroksa borok no boi tongkha togui tongkha khoroksa borok masa nukha hingke bono jai ichha khai bono thwngo khoroksa borokni income kwrwi sago nangjakya yang hingke kok khai kaham sao but execution khai belai khai hamya hingke chong tam swrwngnaiba actually chong tamsa abo important ya important tamo chong tam khai amo se important chong tam khai amo se important hingke tini belai kheno kha khamani yaktai masao sini je youth siklarok je hwnjakmata belai kheno hamya position o sogijak chong tin tam nuk buini bosokni borok bai chong thwngjagui tongo hwnjagui tongo but sini siklarok thujak mwktwui thangjak bachai bainyaku tamoni bagui sini siklarok nini chuwak nungani biri nungani susi rok yonainani amo haio kalaijak plus tamo social media o belai kheno kalailaijak tamkhai chelarok hingka hingke bahai ang bwrwi khoroksa girlfriend swnamui mano bahai ang affair relation khai mano chelarok hingke bo same bahai ang bwrwi khoroksa kaham bai relation o tongmano even kaisijak phano se youth to ongnai no even kaisijak phano se but jotoni no kaisa limit tongo at least limitation tongoi khaidi no girlfriend ta khaidi boyfriend ta khaidi amo hai samaya but actually limitation tongo chong sini life o tamo nai chong sini life o jekono kaisa phase jothangai chong success ongna muchungo but success ongna thangkhai jekono situation no nong kwni jaga tei nai nango jemon chong puisa khitarkhai tamo hayaka head phainai hayaka tail phainai always no head phainai always no tail phainai hai kok kwrwi that means tamo chini jekono situation ni ba jekono position ni duita phase kaisa good phase ba tei kaisa hingke bad phase that means tamo chong good and bad kwrwino no absorb khai cholina nangnai like social media kaham chini bagui tamo chong sini kwbangma thoughts sini ideas chong share khai mano chong new peoples bai connection wngmano wngui bo tongo plus amo login tamo chong social media o kalaioi chong tomong hamya swrwngo buini tomong hamya nogo chong abono follow khai ekসময় chong bama hingthango tamoni bagui starting o nang norok no saka chong tamo sa abo important ya chong tamo khai amo se important hingkai social media chong tam nukba actually social media chong almost 80 to 85% chong negative things follow khaio tamni bagui tinini din wngkha tamo glamour ni din naithok beauty amoni din but actually beauty tamba
actual je beauty no sung tamo care khaya. Okay, that means actual beauty come from heart or soul. But what amo tamo sin bagai important ya. Sin bagai important tamo face, body. Okay, white body, white face. That means he very beautiful. Gabata kasana attract kayo. Bini character tamo sung sai me ya. Awan bagai sung tamang ba. Sung tola na kulugo, tola na kulugo. Kaisa kok kubui. Tamo beri rok ngka tam khai. Borong body no so kayo. Salar tam khai. Kok salak sao. Anara rang tongo, gari tongo, hai tongo. Ame tam khai. Pro well dress up kayo. Beri rok tamo nai thokung na bagai. Make up kayo. That means tamba. Sung kenai no same position no. Tamo beri potongan thanga sung well dress up khanya nang nai. Same sela potong na hangga tam khai nang nai. Ang beri make up khai nai thok na nang nai. Abo to sini originnya bele. Amo to sini originnya. Plus sini sigla tak tamba. Relationship khai di. Ta khai di ya. But relationship ni loge loge. Relationship o trustable maintain. Nangamo khaya siraga nang nai. Ni responsible nana nang nai. Plus ni curriculum bo khaya nang nai. Gini ni jo community tolak lagi tongo. Ani kuno phano actually ni personal hatai kerei. Ani kuno rights kerei. But mas hau tan bagai. Sing actually kaisa community belong kayo. Amo ni bagai se. Te kuno ni bagai ya. Nini life, nini wish, nini right. Nang tam kanya kaya total nini puri depend. Actually tan bagai masa angka kai nini puri te khorok sabu depend nang itongo. Te kaisa community depend nang itongo. Apon bagai si mas hau. Karon jeng jotono jodi bus kangat hangkang kai. Sini community bo bus kangat hangnai. Kusuko kanai. Tini seng nugui tongo sini community ni borok. Kono jaga o sep maya. Bojago, tok jago. Rathar jago. Rompre jago. Tamu khaja gyang ito. Jeng jotono khaja ito. Hai pano tamo. Almost sini je sikla borok most of the people. Alcohol, drug, plus social media kalajak tamo. Nini je relationship ni bagai. Ar tabuk tata kaisa trend phai tamo. Game. Thangdi. But limitation khaji. Aman bagai tamo sini education pila ke tolap phai gya. Tam di sana. Asake tolawa phai gya. Jeta sini bagai belai kana hamya. Engkang abon sana mo sungu. Je at least norok. Emon jenis follow khaji. Je jenis no follow phai nini personal benefit. Plus nini benefit ang mani yak te society ni bu benefit ang nai. Amo hai samurok khaji. Ang tak o video sana mo tongo that means so may anu anaro kai hamya kare. Tongo anaro hamya tongo. Parang tamba. Ang hamya sang ka ham jenis na prefer kayo. Zoto dini duita face. Ang abo starting on saga. Like coin, head, tails. Same ani botong duita face. Good and bad. Barang tam saba. Good thing na no good thing na tam accept kajin chao. Ani saga kuno hamya nugu jong tam bagan hamya accept kanya ba. Ta kaji ignore kaji. Ani saga emon kisu jenis tong jata kaham na rei manager. Ra abon accept kaji. Ang norna saya hamya na accept kaji. Plus ang ultimate kuno supreme biya. Je ang no joto kisu sai mano ama haya. Hanya ang starting on sao. Kono jaga te norok jodi wan sugo ang je samani sayang ke norok comment kaje ang correction kanya. Okay. But ultimately among kind of opinion sini tini youth ni je current situation. Tamo sang social media relationship kanya bagai sang kalogjak gaming o sang kalogjak alcohol o kalogjak drugs o kalogjak fiaba development ni bagai sin thani kono new ideas kare. Amon bagai tamba sang bunyi bosong ni borwai thangjagai tongo.
satok jagai tongo ko recently beng thanga chini tipara sarok bujaka chief minister ni bwskango gari opungi thangma bagai but no justice aboni against to kuno rally krai rally khaidi political union tongo student union tongo tabo ini ko political wing tongo sing aboni against sing case file khaimano khaidi at least voiceless rising khaidi tabu khana sing social media nogo norok jodi thani 1 month ni kabunga report collection khakai nongnai buni bosoni borok sono bahika target khai mandar follow si khaya norok aro nongnai kabangma borok tongo sing tamo social media use khayo whole night whole day but kaibasa information collect khaya ang follow khayo kisu borok no je borok tamo tipara saroni bangi khorang angi baskango phayo kabangma post khayo phiaba tinin dino tamo social media soje buni bosong ni yago ngi tamo borok ni post rono borok ban khayo borok comment khaibe ati borok ni social site na block khaitono 1 month 2 month 3 month ni khaye tan bagai ate borok ni voice rising khaima nyatai phia borok ni khai ngi tongo ko recently yesterday Bisho Bangali Jono Jagaron Hiteke organization Pake one ceremony. Tabor tam khanya ba hatred speech rinai. Already start check pekya hatred speech ripekya. But bin against to sabo khorbo kok saka ba. Saya. Itu sharing. Pia bandar kok channel lo man nai. Angawan against to kok sanai. With valuable point rai. Sengkatan bagai saimia ba. Sengke manya di ba mano. Sengke sini lai buma shia di ba. Shiwo. But seng tegal si khaimia. Sengawan against to seng bahika kok sanai sengawan si saimia. Tan ba ingke ti prasarok nang hamia samanya tobe masau tamo sing English medium pore tamo sing wansa kok si saimaya that means tamba tekel kanya thagai bani ni human life nang joto community ni kong kisa mana nango tam ni bagai nang sak jate nang develop khai manai te nini sako keu yesi surmanya te sing nugui tongo okay that means tamba sing belai khan kalagjak ingke sing ta wansa kok si mai sing bai ke bono tekel khanya ba sing bai ke replay khanya ba nang bo jehetu nono wansa kok wajudi bo nono kotogo nini hamia sawo nang mo wansa kok wajara da replay khaidi naro social media wa mani bere ya wa ani sala mani hai ama ani zado mani modo hani manu kai amar na kha tekel khaimanya diba amar na against ka kok khaimanya diba o zado modo khanbai mani pore time kari khajita amar ka kiri jago thainyani ha thaiyan ta kiri dia sek already thaichi tongo buthar jagai tongo tai busak thainya ba busaga thai rokoma kari khaida আর tam sanai teke se kok sanan thangka belai ka jelasio tini sini ti prasarok tangka celebrity je jaga fan thani camera sarathas thanglaya ang tino jaga suba sukhanya phakya pa camera kotor mari social media o news channel journalism media rok media ni godo sailap kari khan oleh dang previous video khaijak media no tang tam sana kya se khaya ti prasa media rok no news collect khanya sering yang tam khanya kya ti prasa tam khaiba khorasa borok sugya ang suba suran thanga that means nang tam phunung na thangba ro tam phunung thangba nga tam sanan musung mai thangba nga ro mane ang bono suba kha that means nang bono subai tam khaiga ba aboni ni duty nang aboni ni duty hini mani kha nang thangi suba kha nang abo bonya su de khanya nang ba su mang khanya mu jago mane fame am te hai fake fame ta kalai de khorasa boroni genuine help nango help khaika tam ni lo ang bono su khanya ba কোনো কেস যদি ইন কেস কোনো কেস যদি সু খায় না সু খায় না বাট অলওয়েজ যত কেস না সু খায় না হয় যা
joto kesar su khanya nangba. That means tamo fame. But of fame ano porong tam khaiman khaba ti persani bagai. Kon pon khaimiya. Ama hai borok tak to against to kaisa point valid point ni kong saiman khaba. Saiman ya. Tam sana hano. Ang research bu khai tongo plus kisu point bu sai tongo. Point wise kok sanai. Ang teu bus kango. Already tini nang nakama point rka. Sini ti perasa yu dobo jaga kelegi tong. Kawan bagai sang strong nangnai plus sini initiative ngan nangnai. Tai kaisa ama sao. Norok joto no Baba Sahab Ambedkar no follow khai bini importance no sidi. Bini importance no saiman khangke si norok saiman actually sang busak tola kalaijak. Bini kok rong bini thoughts no follow khai yang kai. Karon chini India wo Baba Sahab Ambedkar ni se talented. Kuno borok tahu kan asa yako. Ama hai borok se tini bini history kerai. Kelegjak. Norok joto jokon te bono sinai. Bini thoughts. Bini mindset no sinai. Bini mindset no follow khai norok busaka khai norok bounce back khai manai. Jeng tak tam nang bounce back khai nang usa. Okay. Din bagasana asuk tai kotofino kolok khai liya soton liya. Jotono hambai tai kereng itong di ang baksa ani o channel ni yak dei. Mungkin norok te kabang ma informative video manai plus sereng manai jat. Je jinis sono bas kango development khanya nuwo tamo subanai. Hambai jotono.